avelin Eimi Motors Expert Channel va chau si kaza naw le kalim naw salam kahin bole tunia kahin review di hi le YODHA TATA YODHA 4x4 chu hi e gari hi velo hen highway hom ai ro le piam khatna om pha le anal ma mai ngina aerodynamic looks atiu cho hi in che ata ong le zenon amasanga zenon tata zenon kiti ho YODHA alui pa je pa to hin aluk si ki bang na lai hi na tunia hi chi pen hi BS4 pa hi kan review di hi ama hi 4x4 hi in thinglanga za ding a hi na hlang pia hi lo le loaded lorry chỉ cho thil tam ta heavyweight ho pu na thei di hi in a engine lang hin ha focus un cutting lam to kalna he la driving a test na nom lam apm ti chu ka hin wedding a hi e tun side profile he na view hitin ti headlight hi halogen a hi in ambonai fog light hung nai lo bs6 pa khu fog light hung di hi in ei pi la tu na tire hi velo hin a tire hi r15 a hi in inchi som langa hi in plus he chi tube a hi in drum different chi tire ka sei lai ta in sei leng amai lang ani nia hi disc brake hi in ata le suspension hi chi gari hi alhang pia hi a suspension to ama powerful na to a chechis ya hi YODHA 4x4 hi lak a hin tu lai ta hi na he ja chu he chi a spring hi velo chen leaf spring tidan diwa hi in asunga hi chi spring pa bo se panglowin hi chai shock absorber ativin shock absorber ki chu ta ehon gai newa spring khat bo ta bang pa ho hi na enjo long le neu khat close lu nga hung ki mon tin sta le hi chila he velo hen a ki hit na hi ipi ham tia hi le masanga chu cha he grease kap na o hi gari mai u sa he grease kap na hin chi to am honan bolo hi chi pen ta lo hen amala ma khu grease ki ka ma asunga dan hin ja chu aiwan aver vela kap ngai lo hi na chu ta le amai langa khu velo hen chilang kuna hona mu de wa hi neu khat nga close loop lawin nang hi chalanga ho amai langa pa hin na 4 wheel drive hin chi 4 wheel hi ja chu 4x4 ge ti na hi chi ho hi in chuta le hi chalaya road khat hu anti roll akile bu lo na dinga hi na excel la hi e chi neu khat detail la kan sei na chu pham tia hi le cho hi agari hi a body hi talowin agari dan pa zo hi ha focus diwa hi na aji cho 4x4 hi in kam ti 9 za ji wa chu ka hin kan ha sei hin tin tun anung lang na view hi te diesel tank hi full hi 45 liters hi ama capacity hi full tank ya cha lai si velo chun spring double spring ti dia inja amai lang to ke bang hin he jong le hi chi pen hi sa je ga sang to je me na aji cho lot hi atam ro chi box sunga hi chi trunk sunga hi pu diu hin tin he ja cho anung lang rong hi r15 mama hin ain chi ho hi ka ni seilo na chu phiam ti le chi mrf a ama radial company a ki lai na lai ta company tire hin hi jong le mrf a nylon ho iza pha jong le za the hin r15 hi pho phot le na chu ta le nung na ka sei num chu dang hi po in hi chlai hi inja ka sei shock absorber ka ti pen chu anung langa hi uma hi in hi chu ni ptm ti le weight apu a he chen weight apu la lan chi pa hin neu khat absorb he na ta bouncing pa ho neu khat a phat chom pi hin tin he chi chechis se hi in a chechis ai na chala amaya na mo khu chu a crown hi in na crown ki ti hi in tun amai lang engine hi izat na man view hi te he chi Tata Motors te a engine 2.2 liter dicore engine chu hi dicore jen pi seina matia hi le direct injection common rail kiti hai na dicore ehon dicore tin dicore engine sin he ti na ma direct injection na hin na injection ti pha le chun apam ho umbe talo direct nga het ti na hin ama hin epibola he chi hi ti han ham ti le ama hin a power hi 100 horsepower hi na a torque hi 2050 at the rate 1000 to 2500 rpm mama hin na hi chi horsepower a produce pa hin ama segment na dinga gari hat lo ya ki min thang
hung hi na hi chi hi he ja chu hi chi engine hi powerful mama engine hi in chu ta le 4x4 ga hi ki na hi le enzo lang la asung la ko na ho 4x4 chi ti le ke pa na e 4x4 epiti ki za ham ti chu a he tam ta jong la hello lai ho in dingas nya ho kan test drive ding ka hin tol ding lampi akian lai khanai nga du i bol de hin tin chun ama hi single plate a disc hu single plate a hin diameter hu 250 millimeter hi in 5-speed manual transmission a hi in a gearbox hi chu hin tin a gearbox chu ki mu thei lo hin hi jong le hi chi alang pai mu thei khano cha hi in he cha hi vet diu hi abona hi masanga ka sei ho chu na het ta diu hin to hi sei ngai be lo di hin hi jong le hin tha ko mun ka tin chi radiator hin diesel filter hi pam hi cha hi pam a tui thau alu nei lu lam ti hi cha hi ha pam ma cha ku na hong ki pam thei hi na chang chu ka ha sei be se nung po in ai chi dicor engine chu chi hi jing na a ki hin dong pon chi air intake pa hin chi enjoy mai lang vet no hin asung lang mu masang wen pam langa ne khat anunga ka sei nom khat nomin ipe anunga ka sei nom chu pyam tel reverse parking light elo reverse gari reverse na ton pha la hi chin hi chi gari hin sensor nei na hi chu aphat na hin mi nai thanai ta ka dina hele king ning hong ing ni pha chun piu mam ti ka hong vet na the na advantage chu a sensor chu cho hi tai na chlai a choi sensor zo gari hi tai BS4 hi ba ne khat update diwa hi in chu ta la anung langa hi chi trunk anula thilpu na hi avai lang hi fit group hisab ma hin 5.8 td hi in adung lang hi 7.6 7.7 te jo fit sagi la ki aval fit get hingjep lo hin avai lang hi adung lang hi fit nga la ki aval fit group hingjep lo a hi in hi chu ka hin seinom ja anuna khong umin tin tanki hi chi capacity hi alin ma yenge ka tinomin gradation kiti khat no men hi chi 100 horsepower nei ji a chu ama hi gradation kiti chu ipi ham ti a hele uphill ai lo le iti ha lam kian to 62 degree chana ha ma hi kal zo he ti we na company in acclaim hin ipi ja chu hung hi zo ham ti hale a horsepower ha ja chu hung hi zo hi e ja chu horsepower ji a chu hi chi hi ama segment na dinga gari a hat lo ya ki thang chu ipi ji ham ti le hi chi 100 horsepower plus hi chi a level gradation level 62 degree kiti chu ken momong hitan 45 long ken tho hin 62 chu ha ken tho din hi chi jong chu azo hi ti chu company na acclaim hi chi ja hi lampi highway lam tola kho cho hi koi ma na mo pha zo lo hi ti chu ka hin se hin tin advantage na chu ti chu hin tin tu na mai langa analut na hite chi 4x4 single cabin pa hi in chi very na hi double cabin lo hi in na e ho 4x4 5 seater ti di tin ai lo lam ho in double cabin or crew cabin atiwen hi cho jong khu hin ai pi le ta bang variant khat jong au me ti chu heu te ta ka hin sei nom hin tin ama hi chai mini chu ke adjust ham thei hi in mini adjust sei chai driver pa to driver pa hi anomen adjustable hi in tampia commercial vehicle ho hi hi chi push and push pa anung le ma ton na pa bo hi ji hi chi pa ha sa ta men ai wanga chi shit hi inum nom da na ki adjust thei hi ata jong le enjoy hi chi chabi ko ona hi alim eta zo ki mu thelo ja alim hi thil tam ta a ki mu thein tam ta wa hi chi software gari hi ta in hi ja hi neo khat problematic hi enjoy le disadvantage song sei na hi tin ai pi le enjoy ka sei analog digital plus analog khat odometer hi abona hong ki son tin chi space ong omin a hoin BS6 apa hu hi chi steering ong adjust thei hi in BS4 a hi chi chu hong nai lo hi in chi gearbox in ja ka se 5 speed gear hi in chi hi 4x4 control na chu hi 4x4 hi iti control di ham hin sei pi pe leng a hello ho ading in he chi amao hin chai neutral umbanga hi chong hi neutral hi he chi 4L ke ji ho hi thil tam ta na po alam to ke na pat do lo pha le 4L pa hi na pan lut de na pan lut na hele gari hi na tol thei de e banga chu number 1 a chi number 1 na koiding hi chi 4L na ko ana tol hi gear 3 chan bo na shift thei de hin hi chi kal chu na shift thei loading a hi ala hi chi 2H ai lo le 4H ki ti hi high for high or low tin hin H to L hi chi na masot na hi le chi to hi
2 to 4 rak umai hin hi chu piam te le lam plane me ya aga ki se ya hele cho na za theu hin na a hi ala akian na hi pha le ki jang thei lo hin china dinga chu chi neutral hin to hi neutral aw me hin 4 la hi ka koi ding lampi ka kala hi le chi 4 la men to hi na he ta chu ka kal hin tin a dashboard hi chi chu ka hi se hin tin tu na dashboard hi velo chun spacious ma ma jing in thil tam ta utility thing za thein chi tep ga koi do thei hi in a hi lo le chala ya space khat umin chala yang hi box khat umin chi glove box hin le kha adu da ho man koi na thei hin tin chi hi a spacious ma ma jing in na AC wang lo hi e chi gari ha AC option chu na tu num na chun umin tin hi chawa hi tu thei hin tin a hi ala ama company wang pi lo hi e tun test right ti le lampi hoina wang kan to loading hi chlai ka hi kan ki vel di hin gari a pick up moi ptm chu kan sei pi man diu nei ve tai gari ka reverse na ka reverse ha chu ne he diu chu ging na hi in hi che gin chu piam te la ki ta ging chu sensor hi in tam na za diu hin sensor ging hi in ta hi pi ka bol ham te la sensor ka te sa hi in he theina di wa cha thili nu ma le ki kham cha di hin tun round in hin tolling cutting injole 4x4 jong kan tu di hin na 4x4 tu ma sanga chu ta hi neutral la ama gari mong kan test ding hi bấm hồn cái tia sẽ hiện toa hi radiation cái tia sẽ hiện toa hi na body roll ho lo ham ti ka vet nei ama hin a company na claim dana chu lo hi pick up hi anomin ka ti na chu aman cha yeng in tata company ho disadvantage na chu ipiham matila dc ka nomin na YODHA kiti tata zenon kiti ho hi adi sana ka no mo chu jong le YODHA pa hi ahung suwa hi zenon ho asola ya feedback a hoi lo pen chu ipiham tia hi le hi chi a kingpin amai langa tayar to body ki job na a hei pa chi kingpin khu bong le hin ke ma ta jong kan sinin na kana sin chim mo nga hi in hi chi pa hi kingpin talawin number khat bultun amat phana hi na hoi zo hi ta ti zu ka in sei nom hin tin chu ta le ama hi economy in mileage hi ama hi alhang pia hi 12 13 14 kilometer per liter be ma hi in a hi ala lam to na kal le achom hi ding plane na chira chom hi di hi in chi chu ana heu hi tin chu ta jong le inja ga sei body roll ka ti pen a hi ro le am ho in anti roll ki ti khan umin am hon amai langa he pan hon chu banga ka he wanga chu eti sei da ha kille bul thei lo na kille thu thei chu hin ei wanga chu am ho in amai langa he heavy thil khat akoi ji wa chu ki mo lep lo hi tu hin 4 wheel drive a hi lam to wa kan kham ni ka hung kal de hin 4 wheel to 4 wheel lawa ki hi na chu ining nge di wa hi tai lam to kan hol de hin tin trai lam to a kian lai ta ke mun hoi ti di hin tin ke mun hoi kian lai ta kan tol de to hi YODHA ho anuk na hi a hi lawa le zanon he nok na hi awai le ja hi abang si no ma hin na a balance si nom zemin kha bolero kan na ya chun ken kan na suffer chi tiam ti le hi chi abang spa hi na balancing road hi nom ka sa lo hi tu hin kian lai ta kan kham de hi chi de wa na kian lai ta wa ka kal non hi a degree ki te le izat ve le yam so mi tang awa chu wal de hi na kan try de try ka hi try ni okay tai lam pia hi akena ke ne hin na break kamat lawa hi le kanung len ha ying the hi ta on le driver lo ta ke he na chu ta bang lam to hi na beginner phone khat ve video hin bol vina ti hin ta bang ma na hai kan bol ke din tin a keng ha dan ho hung ki thip na chu choi hung poi mo hi na ai bi la tun 4 gear pa 4 wheel kan pa lo ni khong kal de he a zo ai zo lo am deu ta hi chi ana veo te
agin chunga jun ha sata kipathu hin na four wheel la a hi lo pha la a hi heavy ying hin na heavy ta lai ngai ha se na chen ngai lam pi hung nal ki le a zo lo din tai four wheel drive for kan tol de tai tang son ki ha ngai lo ama la ma kal lim na chu ai wa nga four wheel drive ko tu pe na hi number 1 number 2 san ka chi thei hin na tang four wheel drive by number 2 zong a zone lai chu hi banga ke na hin na number 2 na zone lai chu number 3 chen ka to thei hi four wheel drive khat ka pa na hi a lo pa ka pa na hi chu kan so num hin tin a disadvantage ki tile jo khat ka sei no men disadvantage hi inda khat ka sei chu piam ti a hi le chi gari hi software zau hi ta in software zau gari chu maintenance hi new khat a ha je min ti chu number 1 hin tin number 2 a chu piam ti a hi le hi chi gari ho hi YODHA hi ka he da na hi alang pia hi adi so hi kanu min aji chu ama hi dicore engine hi si chun apika amat pa lo ai wanga amat pe lo ai wang lot tam tam phale in ha chu nai la di si ikak sadan to dis dan ki to lo phale tam ta adi sa su si ji in ti chu ka advantage disadvantage ka het pen in tin disadvantage su ni point ni ka sei time ta advantage ka sei num no chu piam ta BS6 ong su phale chla ya driver gear shifting advisor ke ti khanu men hi chu khon pem tele car ho ta bang na number 1 an lai chu phat ta poi number 2 ni lai in ai lo number 3 an lai chu all the be number 1 in number 2 in lu nin ti khu advisor khan hung ji chi YODHA BS6 a hong advantage in din hi chi gari hi o ti o mama ka humi ti o hi in ama ho in sung amin hin sei dang ga tin chi gari hi ki phaltah ip ji win kipathu avel kahin sejin ai sumi pathinin a business lang me nang ipia di zong lai chi gari multi purpose a na wa pathinin ka thei bu hen lang chi review hi pha hoi ai lo la hoi lo na au me na ti wa question do num neu khan ne wa la comment box a in comment lo chen ke man ka hel kham khoma ka hin reply di hin tin a chai chen ge ne wat hung pi ji bin ka ke pa in ma ba na zong ne hin to so jing wa hi chi Eimi motors expert channel hi isu khangjing duty kinem pumin na hingwa ka hin tawin ka sei khilom le ne ngai da mun lang hi chan chung ngan tin na chung che ba ka ki pa